Good evening, ma'am. Ma'am, sound the problem later, bro. SSC GD 2025 की complete course ni ko. How do you say? Complete course की orientation class ni. Ngasi ma'am maths की basic solam basing do. Maths han lorok tabo orgasu maths की basic che maths se kai degi hogani kari topic tegi hana paba horoga maths solam ba candidate amana maths se full kamaina to yani have do adugi concept sing ju loin haige aduga class how dring aida kari khangba mathok tai habna chingba loin ma'am da share tawrge ko. Ma'am sound the problem later, bro. Come in the sound the problem later the higher mo ma'am. Ma'am sound the problem later, bro. Okay, later here ko. Ma'am SSC GD SSC GD hojik form thare ko. SSC GD 2024 2025 odeni. Shide ma'am. Central level की job marakta Manipur की vacancy piba job se Manipur की ना separate vacancy piba job se SSC GD je si kata ne ba ko adono ma'am SSC GD je ira line ju correct to wi ko maram di SSC GD je 160 question hangmani 160 question jida akoina phangmuje 85 plus score to matamda job amadi hekta dum phangdini ko adubu hojikti ma'am je competition loina wanga abnena 100 plus score lamsi ko 100 pu helaba apamat job loina phangani ko 100 se kamaina hen na phangdui no haibdo mayam classing ase makok tagi hongna loin nei na kani ko subject khudi mo loin cover togani akoina togdui se mayam isam samba hana gi formula sinaraga math se mayam na so le heri se formula kaw ki bagi natragana thadok ba kuire natragana math se lorok te habagi mi pai ba chingna mayam le rongani ko adu bu koina ho toise question any question pira matamda concept tu khanga gadi smart approach sinaraga aten ma matamda question mayam je loin iralen solve tawna bo hona dini ko han hiram daba maths hiram daba solam sing je loin yana bagi damaktani tawriba class se aduna 0 to hero haina tholi ni ko karim hiram daba taraga su khwaidi gi haiba mayam ga loina changdam na ba yana ba hona ji ko mayam light amam tawsilamo SSC GD je mayam loin preparation dori ko SSC GD je Manipur gi separate vacancy pi ba thabang ni ko Manipur gi separate vacancy le Manipur separate vacancy piba job se SSC GD je si khata ne ba adona Manipur gi vacancy pi riba job se khan maju yama live job ni ko si je multiple choice question ngatani igada ba ambu yaw de ko interview ju yaw de 1 hour gi matamda question 80 question je solve tawdui ne ba question amada minute amagi matam di phang de ko aduga negative marking je 0.25 khata ne ba mai negative marking je aduga question je chumba taragadi 2 phangdui ni negative marking je 1/8 ni ko aduna negative marking khwaidagi nemba job marakta su amani ba aduga sigi SSC GD gi salary su yamna sawbani ko thabak se hek join taw matamda minimum da 35000 plus lakani ko salary su yamna sawba return ju mayam dagi khwaidagi live job odini ko aduna akhoi gi idea je ma'am exam si da 100 plus score taw na bu pun hona ji ko SSC MTS haro SSC GD haro loin chamani ko 10 level ngatani class se problem ambo leita bro sing se fazana visible oibra madi voice se fazana audible oibra ngasi di basics of mathematics se kamaina link ni math se karidigi hogani paaba karidigi hogani duga topic sing se kamaina preparation togani habdo mayam loin share tarke ko
Okay, problem am bolite hai ko. SSC GD di hang isi mayam subject mari ni ko. Reasoning leire mathang general knowledge amadi general awareness. General knowledge ki class ngasi haukhre ko. General knowledge ki class ina ayuk ki pung nipan 8 am ta tawgani ko. Duga class routine ju pi kharbani aina elementary maths ne ko tawrise. Sida mayam maths se advanced maths yaw de ko. GD ki portion sida mayam advanced have portion de yaw de arithmetic khatani ko. Only arithmetic. Sida English or Hindi je mayam akoi gi Hindi yaw de English khatani ko. Problem leite hai ko. मैम सी की क्लास से कमाइने येंगनी है मतमदा प्ले चैनल से सब्सक्राइब तौरो प्लेलिस्ट चंगो प्लेलिस्ट चंगा लोने येंगो फंगनी को प्लेलिस्ट तोंगान लोने सेमगनी प्लेलिस्ट अनोबा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट यरंगनी को अपडेट तौरगा लोइन थमग्रबनी प्लेलिस्ट चंगा येंगबा यागनी दुगा कोई क्लास से मेंबरशिप 299 गिनी को ओरिएंटेशन क्लास निंग असि तौरिसे मैम मैथ से सिलेबस हाना खंग मथौ ताइ को एलिमेंटरी मैथ्स हाबजी करिनो है मतमदा एरिथमेटिक ने एरिथमेटिक हैबा पर्सन सी मैम दुम इरा लाइन खंग याबा क्लास 8 फाउदा तमखिबा सिलेबस सिंगदो अदुंगा तो इदिनिको इदि यावरिसे नंबर सिस्टम यावरे होल नंबर्स की मातांग दे यावरे डेसिमल फ्रैक्शंस रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स सुमान यावरे एरिथमेटिकल ऑपरेशन हरदी डिवाइड इनटू प्लस माइनस सिसिंग जे खतनी को खोनि सिना दुजे अहेन बा तो पाबु सिना रोय इद रेशियो प्रोपोर्शन एंड चैप्टर मैम लेरिको परसेंटेज लेरि एवरेज लेरि इंटरेस्ट दा मैम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो निको प्रॉफिट एंड लॉस लेरे प्रॉफिट लॉस से सिगी मतुंग तारकपदा डिस्काउंट है लेको डिस्काउंट जिदा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लोइना डिस्कस तौरकनी को मेंसुरेशन यावगनी टाइम स्पेन इन डिस्टेंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन यावगनी हारिबा चैप्टर सिंग मैम से सीडी सिलेबस नेबा चैप्टर ममिंग नेबा क्वेश्चन जे क्या हंगे है दो मैम हाइगे को क्वेश्चन से मिक्सचर की प्रॉब्लम दा 1 to 2 क्वेश्चन हंगली रेशियो एंड प्रोपोर्शन दा 2 to 3 क्वेश्चन हंगी को सिंप्लीफिकेशन दा 3 to 4 क्वेश्चन सुमाइना मार्क यामना केरी तौबा चैप्टर सिंग असे सीधे हेना क्वेश्चन प्रैक्टिस जो फोकस हेना पीगनी को लास्ट डाटा इंटरप्रिटेशन है जे मैम सीजे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज चैप्टर मैम हैर मतुंगदा डाटा इंटरप्रिटेशन जे लेरकनी को दुगो रेशियो हारिबा चैप्टर सिंग असे हैर मतुंगदा डाटा इंटरप्रिटेशन जे लेरकनी सिंप्लीफिकेशन जे जो क्वेश्चन यामना हंगबनी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा हारिबा चैप्टर मैम से क्वेश्चन यामना हंगबा एडवांसमेंट यावदे सिदा SSC GD दा एडवांस यावदे को सीमा हाना खंगबी हरो मैथ से अरुब चैप्टर अमफु यावदे हाइतारे अराइबा चैप्टर गातनी ऑल आर इजी मैम हाना लुरमगजु लोइना लेथवानगे को अदुरगदी मैम मैथ से काइदि हौगनी हाबदो मैम हजरमगे को अखोइना खंगे नंबर सिस्टम मैथ से मसिंग थीबा होबजे काइदि हौगनी हाबदो नंबर सिस्टम जी कोई होल नंबर खंगे नेचुरल नंबर खंगे खंगदब यावरगसु मकोक्तगी लोइन हौदेनी को बेसिक तगी लोइन हौसी अदुगा क्वेश्चन होतपजिदि अराइबनी लोइना हाना ज्ञान ताना लोइन फनान सची को होल नंबर हाबदी मसिंग थीबसी 0 दगी हौदनी को 0 1 2 3 माइन चटपनीबा होल नंबर जिदा ख्वादिगी ग्रेटेस्ट हंगगदी लैतेबा नेचुरल नंबर सिदी 1 दगी हौई 1 2 3 सुमाइना अखोइना पोट नंबर मसिंग थी मतमदा 1 दगी हौई को अदुना नेचुरल नंबर से अतोपा मिंग करी कवी है मतमदा काउंटिंग नंबर्स कवी को मसिंग थीबिदा सिनबा मसिंग मखलदो काउंटिंग नंबर्स कवी अदुगा कोइना खंग सिदा खंग बेसिक सिंग जे खरा लोइन खंगलमगे को सिदा कोइना खंगदबसे ओड नंबर्स इवन नंबर्स ओड नंबर इवन नंबर जी जो खंगदबनी बेसिक नि को स्पी इंगाइदा तमगरबो गातनी ओड नंबर है जे करी नंबर no है मतमदा 1 3 5 7 सुमाइना चटबदोनी को 2 ना डिवाइड तौ यादब नंबर इवन नंबर्स ना 2 ना डिवाइड तौ याबा 2 4 6 8 सुमाइन चटपसे 2 ना डिवाइड तौ याबा मसिंग सिदी बेसिक नि को मैम डाउट लेरगसु दुम हंगो को अदुगा कोइना नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स हैं जो लेको इंटीजर्स सिना करीनो है मतमदा इंटीजर्स सिदी 0 ना मेयदा लेबा राइट साइड तना पॉजिटिव नंबर प्लस की वैल्यू सिंग चटपको दुगा लेफ्ट साइड तना -1 -2 माइनस सुमाइन चटपजे सिजिनि को इंटीजर है जे मैम दुदी
symbol na denote tawba yai ko hariba number singse whole number jidi capital W na denote tawi natural number di capital N na denote tawi integer di mayam karamba capital na denote tawi hado mayam comment halinaramu integer je karamba alphabet na denote tawi whole number gidi W na denote tawre natural number na N na denote tawi integer gi mayam amta hainaro I na denote tawbro Z Z na denote tawi ko I ju yai Z ju yai adobu Z na hena chatnai ko Z chen hena chatnai notification sigi notation symbol notation ji ju khangdabni ko the number makhal sing je sida leire number makhal ji da koina khangdaba leibida prime number composite number ju leiri ko prime number composite number prime number habdi karino ha matamda exactly two factors leiba masing habni ko exactly two factors masing ani khatna divide to yaba habni ko composite number jina more than two factors ani degi henba odi exactly two factors masing ama se divide to yaba masing je ani degi hendaba masing habni example bi gi ko example bi da dum gyan tarakani two haba masing se divide to yaba masing je kana kana ni hai 1 ju yai 2 na ju yai ko masing ani degi hen leite sida 5 hairo 5 se divide to yaba masing je kana ni hai 1 ga 5 ka tak ni yai ko 1 amadi masing masamak na divide to yaba masing do adu khatani ko prime number haije composite number sidi example da kya dagi howi ha matam da 4 dagi honi ko 4 ai masing divide to yaba se 1 na su yai 2 na su yai amadi 4 na su yai ko masing ahum na divide to yare adu ragadi masing ani dagi hen ba taragadi composite oi hamni ko aduna mayam na khangadabsi what is the smallest composite number haragadi 4 ji oini ba smallest composite number GD de mayam arai ba question mayam hangi ko dun arai ba question sing se khange ha ba taragadi basic se fazana khangadamni ko smallest composite number se 4 ni aduga prime number ha ba sida even number sama yawe 2 ne divide yawe masing am yawe si je 2 masamak ni ko only even prime ha ba tare prime number marakta even oiba se 2 je khatani ba ko si sing je mayam note tat isin biho ko adu mayam number sing je khangamni na koi je fraction ju khangba mathok ta ni ko fraction haldi machet makai habni ko akoina le iri ba masing si je masing thibda sin ai sing je machet mapum ngatni ko fraction je introduce to boina ai diagram asami ki ko sida le rise fraction kya no adi kamain ini matamda aina circle je part mari thona khadwe part mari sida machu sangi se ama khatane ba sangi je amani total de kya no total masing 4 ne ba the fraction je 1/4 oini ba ko 0 di prime sunate composite sunate 1 junate ko 1 je prime la composite line hangda ampu nate ko maram di prime oge haradi factors ani tang legedam ni ko composite haradi ani degi henba habani the 1 di amatang lei dona 1 je yaugde ko adi fraction habasidi mapum masing mapum gi manungda kayano akoina discuss taw duise natargna sedet sigi matang je di sangjil laga leiba part je kayano na hangmani ko no mari party mari lei mari jing manung amane ba fraction ji gi mathakta leiri se kari ko ha matamda numerator ko ko mathakta leiri se numerator makhada leiri se na denominator ko mayam ngasidi basic of maths ni ko taw duise basic tagi horuk tini hana khangam double su lo ni yani railway gi su loina important oi ko any job SSC GD bo oro MTS bo oro railway gi RPF oiro natragana NTPC bo oro preparation tawri bising loina kanagani ko class se ayam punam makini sida fraction je mathak makhale sida fraction je makhal mung leibe ko
fraction jidagi mayam fazana khangba yaba topic ni ko fraction jide fraction jida light fraction haiba leini makhal singje mayam khangji ko unlight fraction light fraction hadi mayam makha gi value manaba habdi example bi ko makha gi value manaba se 5/6 3/6 1/6 sumaina makha gi value denominators manaba ji ko sijina light fraction unlight fraction jina makha gi value manadaba 2/3 2/6 3/5 sumaina makha gi value ji manadradi unlight fraction oini ko the light fraction jina makha gi value yeng ise khoina yeng se denominators ta kan ngatani ko makha gi value je denominator sing je manargadi light fraction oire manadragadi unlight fraction oi ko fraction je makal tongan amuk su khaidok pai ko proper fraction amadi improper amana proper amana improper proper fraction hai je kamain to uno hai matamda any fraction piram matamda denominators na numerators tagi hena chawba habni ko example 4/5 makha gi value na mathak tagi hena chawragadi proper oi ko 1/3 1/2 sumai leiba singse makha gi value singjina mathak tagi chawba heli aduragadi proper fraction ka ko padi simplest ne ko in harise ahen ba definition ke so khangdrju yani example singje haige improper di me mathak na chawbu sidana 7/5 3/2 example is man 8/9 8/6 ka hai mana mathak na bu chaw heladi improper ko ko mathak ki value manaba mathak ka makha ka value manaba se kari ka wen hangba yore ko dudi 2/2 hairo 2/2 jidi divide to bai ko 2 na 2 divide to di 1 tai aduri di myam si je whole numbers ore sidi ko whole number ore 1 di whole number ne na akoin naineri si fraction habni ko sidi fraction oidre machet oidre mapum oire ko chaman nargadi myam whole number oire mapum oire ko manadaba ngatani khoina fraction ani naineri si ko sida improper fraction ani leiri ko akoina sida divide to bagi rule ama yengsi ko 17 da 2 na divide to recall 2 8 r 16 hani chatle remainder je 1 ni ko sije sumaina divide to basi akoina answer ji e matamda answer je kya tare hana e matamda aseng madi e du se 17 da 2 na divide to basi answer kya tae na utho uain hangmane khalo 17/2 je kya tae ni e matamda 17/2 je kari karam fraction hai improper fraction neba mathak na chawa fraction je ni ko improper hai je siji improper ne magi answer je kamain ta ni hai matamda mayam rule dam le ko quotient jina mathak ta thang whole number oni igini ko 8 whole number 1/2 hani sije kamai i hai matamda sidi 8 iri je quotient jini ko quotient remainder by divisor ain iri se kai no habdi yeng harage ko sida divide to da tare iba full se quotient ko quotient ko aduga last the lem je arem je remainder ko aduga sida divide to riba masing sina divisor ko aduga masing aso jina dividend ko any mana improper fraction ama pinam matamda mixed number on ge haba taragdi myam sigi rule jeni ko quotient irani remainder by divisor ni ko mayam light amom to silamu ko basic tagi loin hawduni khangdaba sing loin doubt loin solve tawdini ko odi myam fraction sing je khange adudi addition tamsi ko fraction gi addition tamdringa da rule sing an hagi ko operations kya lei akoina mathematical operations sing ji yengsi ko operations result akoina mathematical operations sing je symbol da plus have lei minus have lei divide have lei into have lei ko haiba mari se details on pan khangji ko operation plus have je koina operation da kari ko ha matam da addition ko
tingsinaba habani addition plus taroga tarakpa result se kari kawi haragadi sum kawi ko odi ma'am 8 addition habaga sum habaga khinai ko addition jidi process to gi maming ni ko operation hai je process to ni ko je process ki maming ni aduga result sina ma'am tarakpa answer do ni ko process ki maming ni addition have je sum majina result do ni ko aduga minus original subtraction kawi ko minus sina subtraction ni subtraction minus taroga tarakpa result sina difference kawi ko difference find the difference hari di minus taroga tarakpa value do kaya no na hangmani ko divide ki di ma'am division kawi division ki answer je kari no ma'am division ki answer je kari no kari tagani division ki answer je divide den la kari oini divide to gi answer je kari oine na khan ge ma'am quotient hari si summe ko divide ki answer je quotient ni duga remainder le magadi remainder su yawe ko quotient and remainder do aroiba operation da multiplication multiply have doni ko multiplication multiply to bagi result sina product kawi ko find the product have do meaning sing je phasana khang ko multiplication have di process to ni multiply to bagi process to into to have doni ko when into haina khangna doni ko sija product har gadi into to roga tarakpa result doni answer doni ko product hajina class e phone da class yeng bo orgadi ma'am sumani yung ni yeng bi gano ko aina landscape mon da mi yeng biu adu gadi khara yeng ba nuai gani ko next concept ang tawji ko factors and multiples normal class torok matam da loina yana bani ko aina hana basic sing hana tawrise factors and multiples akoina 2 1 is 2 hangai ko khai ko 2 1 is 2 mana 2 3 are 6 2 15 are 30 sumana example amani ire ko tigi koina kari kari yengse ha matam da 2 1 is 2 hana tare ni ko sigi 2 si ma'am 2 ji divide to masing lai bini ba mana tare je nakanda lehriba masing singjina factors ko ma'am nakanda lehri se factors ni duga equal to answer tare singje sijina multiples ore ko akoina hana LCM ACF haba taramani ko sigi concept so explain taroke adu hani yengsi 24 je koina divide to ya masing je 2 ni ai ko 2 1 is 2 2 r 2 6 r 2 3 r sumaina basic tagi sachi ko adi koina 24 equal to hare 24 je 2 into 2 into 2 into 3 sumaina ibi aiba sida leriba value singi ma'am masing asoba je sijina multiples oini du atai singjina factors ne odi factors se karino habaje definition haider su ma'am num understand toromani khange masing amada masing khara na divide to bu yaba orgadi sigi asoba masing jina multiple oini duga macha singjina factors kauni ko LCM je kamaina putoke ICF je kamaina putoke habdo khangji ko LCM na targa ICF je tawge hab taragadi what labda 2 or more numbers ni ko sangdushe 2 or more numbers adi ma masing se sida 12 haba amaje loksila ji ko 2 6 r 2 3 r adi khoina khange 24 ki value sidi 2 into 2 into 2 into 3 sumain tagre ko 12 ki value sina 2 into 2 into 3 leire sida LCM putho ICF putho habje kamaina puthokani haduni ko yengduse LCM ahamad ICF ani yengsi ani jida kari common oy common highest common factor habni ko sidia ija common na bane highest common factor odi ma'am sida common factor hai bo hijawe ko factor ogedi ma'am divide to yaba masing habni ko ani jigi
highest common factor animak se divide tawi aba khwaidagi chawa masing hamni ko mayam common oibe se 2 ga common oire 2 ga common oire ko sigi 3 ga common oire common oibe sing je ai shape oini ba 2 ama lere 3 ama dudi ai shape se si oini LCM dana kari oini ham tamda common oibe masing khwaidagi yamba duga common oidaba masing ju loin yauni ba ko common oibe to khwai yam se kya no 2 je sida 2 kya yawe mathak ki sida 2 je ahum lak yawi ko makhada 2 je ani rak yawi to khwadi gi yam masing loni ba 2 je ahum lak lawre 3 je common oibra common oib je loni kari gumba common oidaba yoram ga se loni ko LCM dadi masing mayam sina divide to bu yaba masing masing ani pirame 24 ga 12 ga ani makna divide to yaba masing done LCM ta du se sidi multiply to buda 2 to r 4 4 to r 8 8 3 r 24 tai ko ai shape sina 2 to r 4 4 3 r 12 isam samani ko ai shape LCM utok ko je Odi ma'am, addition of fractions torsi. Fraction sing asi kamana tingsin ani ha matamda. Fraction tingsin habje makhal ani thonga lei ko. Ahamda light fraction gi makha mana basing do. Adugi fraction je kamana plus tawni habdu yengsi. 2/3 ga 1/3 ga plus taw haina hairame. Kamain tawni. Makha je manaiba. Makha je manardi makha je common loro. 2 plus 1 di kya tare 3/3 3/3 ji di kakna ra yare 3 na ka di 3 1 is 3 so main to ko example lama ga pige 1/4 ga 5/4 ga plus to hare 1/4 plus 5/4 jadi makha gi 4 ji thambiro mathaki 1 leire plus 5 6/4 lei ko kakna ba yar di kakna ba yai ko animak divide to ya masing lebra 2 ni ai ko 2 2r 2 3r mana answer je 3/2 tare ko asidi makha mana bai ni ba makha mana ba zilai ba ko makha mana da ba la asi ko unlight fraction gi makha mana da ba ni ko ni yamna ai ba mathok tai ji ko unlight fraction je makhal ani thong ta ke ko amana 1/5 plus 2 kana samai pirame ko nakana madana 2/3 plus 4/5 chidana mya masing machet ka mapum ga pibni ko nakana madana masing machet nga ta pibni sida kamaina plus to gani habdo ni ko mya plus to buje sigi plus to buje makhal ani thong yai ko si jo makhal ani muk loin ta ke akoina plus se to matamda makha je LCM lawni ba makha sigi makha je 2 ne 2 ha je masing je makha da kem leite 1 ne leyen lawni ba 5 ka 1 ga LCM law habni 5 ka 1 ka je LCM law buda ani je divide to ya ba masing leitra ga di LCM se multiply taroga tani ko 1 into 5 di 5 tani divide to ya ba masing je leitre ba duna multiply direct to ni makha value se 5 ta gre sigi value sida 5 sine divide to 5 sine divide to di kya tai 1 han na letter masing je 1 ni divide to tarak pa value je into to ga da plus lai ko mathang sida 1 je na 5 se divide to kya tai 1 5 r 5 ni ko han na letter ma value je han ibiro aduka sida quotient do multiply to gani ko ode ma'am si je 1 plus 10/5 leire 11/5 tai ko duka si je atopa niyom da kamai no hot kani ha matamda atopa niyom da ma'am makha ji loina manhan bi ai ko yengsi 1/5 plus 2 habani makha je manhala si dudi makha manhan ba se makha gi value je kem leitab je 5 hapse le ko mathak tadi 2 leram bani makha da 5 hapse le di mathak chu hapsin gadam ni ko man hapse le durgadi ma'am mathak ki 1/5 leire si jina 10/5 leire ko odi ma'am hojik light fraction ole mamang da light fraction tawgri ko light fraction or abina ma'am makha ji common lawro mathak plus tawro 1 plus 10 11/5 tare ko so mana line khangbe ai bo me adu ka kari gumba fraction se makha manaramdre makha manaramdre gadi makha je whole number jo natram nina makha je man hanbada nungai tire ko dudi ke doni hama tamda makha da lero masing ani ji gi LCM lawni ba 3 ga 5 ka gi LCM ani ji divide ya masing leitre gadi LCM je
masing ani gi product multiply toroga tarakpa result do adu dum oini ko 35r 15 adumya makha gi value je 15 ta hangani hamni ko ana leiba value sing kilon min silo ko ana leiri se 2 plus 4 ler mani ko ano bu hap to ni hap je quotient ni ko hap tu je 3 na 15 da divide to da quotient kya fangi 35r 15 ni ko si 5 sine happy je matang 5 sina 15 da divide to da quotient kya tai 5 3r 15 ni ko sigi 3 jine happy je kaino ha matam da quotient nga tani ko divide to da tarak answer do ni ko happy je hobuga percentage pai ya ro ko GD gi level gi di basic ti hok je habni duna thara luba classing yaw ge haba taragadi tongana maths ki 159 gi course to bani ko digi dum yaw CD basic ti hogni ko makha gi value se 15 ni 25r 10 leire plus 43r 12 ani je plus toro 22y 15 so mana to bai ko fraction gi addition je hairani ko mayam du de mayam fraction gi addition je hairadro mayam fraction gi addition je hairadro next concept among lak ni ko fraction gi addition je hairagadi okay yare makha gi value manadr ka sudum ngamani ko the ma'am concept among laksi decimals decimal la di ko na point ha doni ko example da 1.4 2.5 so mana ma'am masing gi e ko ko na decimal se fraction do ka di kamai to ni matam da masing ji dum ibiro point ji kyano nami je point amatang point gi matung da masing amatang lei ko adi divided by 10 0 matang na divide to ni ko karigumba 2.555 ana pirame si je fraction do on ge have tari kamai ini ha matam da masing je matak dum ibiro adugo makhada point gi matung da masing kya lebi na masing thibiyo ko 1 2 3 ahum sui ko di 0 ahum na divide to ni 0 ahum tang ibidi ya tamine 1 hakani ko sumaina decimals tagi fraction on base sumaina oli do ko na point ka base sumaina point number je kamai nam gani ha do gi concept ma ha gi ko 4 5 6 8 4 da 1 0 marina divide to ba mana 0.4568 da 1000 na multiply to ba sigi concept je khangji ko sigi divide to je kamai to ni ha matam da point nam doi ni ko sida mathak ta lere me value se point yaw de ba ko mathak ta lere value se point yaw de duna point nam de ni point je karim leram de duna last ta point je layen low de ni ko pena pai last ta point je layen na low de ni 0 masing thiyo 1 2 3 adi point je 1 2 3 sida point nam ni ba answer je 45.684 haina lakani ko sidi ma'am multiply to sina divide ni ko to rise multiply to rogadi point je akoina divide to rogadi point je karom da chatli left lom da chatli ko point je left oi rom da dum chat ki ko akoina into to rogadi point je karom chatkani ham tam da right da chatkani ko multiply to rogadi division ga multiplication ji opposite ni ko 0 masing kya na ahum ni ko digi 1 2 and 3 adi sida lere ko 456.84 lere point chong bu saman chong ni ko duka sidagi mu 235.862 divided by 0.01 Semana piram magdi mo kamain to gani hado sidi ma'am mathak chu point yawi makha chu point yawi ko aduna ma'am point je common laroga kakpe ba si makha da point ani yawe point gi matung da masing ani makha da si chu point gi matung da masing ani yawi ko aduna point ani masing ani je lathok ki be ba sigi point je ama ani sida legrani ba dadi 23586.2 le horni makha je point yawi dire 1 tang le hore ko answer je sida lore 1 divide to with gd ma'am masing masamang adom tai habani ko
do ko na division to matam da any number da 0 na divide to base yabra haragadi yade ko any number da 0 na divide to base yade answer leite ba undefined tani ko undefined adi chapsa ba haiba ngamde habni ko natragana not defined hai adurge sigi concept su yare next da divisibility test lakchi ko any piram masing je 2 na divide to yaba masing la natragana 3 na divide to yabra habdo test to bini ko je myam class 6 ta tam grabni ko sigi concept se class 5 6 ta hojik maths ta loin yaobni adu bai remind loin tawgi ko aham da 1 na di masing khudimak divide to bai yai ko 0 na masing khudimak 0 amadi 1 na masing khudimak loin divide to yani ko mayam si chumbra in hari se 0 amadi 1 na masing khudimak divide to bai yai have se true or false ta mayam habiro true or false 0 amadi 1 na masing khudimak se divide to bai yai habni ko si je true ogedra false ogedra any number da 1 na divide to base yai amana any number se 0 na divide to boda yai ani je karam na true oni karam na false 0 na di yade ko 1 na di yai 1 gi di true oni 0 na divide to bodi yade undefined na tarkana not defined ogini ko answer leite ba ko divisibility te se ma'am maruina prime numbers ta tawgani ko maruina prime numbers ki khango composite number gi ira lai prime numbers adi ma factors ani tang lebi ko te ma'am 2 dagi han yeng si ko masing ma je 2 na divide to yage hergadi kari oini habdo rule se arobe digit last digit to ko masing du gi last digit che 0 2 4 6 or 8 sigi manung da ama hito habni ko even number sida haning je kaino masing do even numbers o you habni ko even number already 2 na divide to yagani ko next khang du shi 3 ki khang ji ko 3 gi di kamai to wi hamatam da digital root che 3 na divide to yaraba aduredi masing to divide to yani hani ko sigi example yeng ji ko masing da 315 927 sumane pire 3 na divide to yabri yeng gi test ni ko mayam digital root aji kari no hamatam da masing je loin plus to hamni ko 3 ne 1 ne 5 ne plus to ro 3 plus 1 di 4 4 plus 5 di 9 9 tai ko 9 je 3 na divide to yabra 3 3 are 9 yai ko durgadi masing se 3 na divide to yai hen lodini next ta 9 to di 7 masing je plus to yengo 9 plus 2 plus 7 9 lere adi masing je kya tai 9 plus 2 di 11 11 plus 7 di 18 si jo 3 ni ai ko ida concept se 3 ka manaba concept se kari da ju lei hamatam da 9 gi ju ko 9 gi ju 9 gi na kari rule na hamatam da digital root se 9 na divide to yabo gi da bisidna adi mam sigi masing je 9 ne yabra du yeng ge herdi amu yeng ji ko si je 9 ne yabra si na 3 gi ni ko 9 gi mu yeng si 9 ju plus to dini ko masing je plus to 9 ta gi ko si je idana masing je plus to 18 ta gi 9 na divide to yabra yai 9 na divide to yabra 9 to 18 ni ko yai ani mak yai ko 2 ga 3 ga 9 ga je manab ni ko masing je lon plus to asai ani mak true hai zil lale ko 0 na divide to budi ade adi ma'am next na 4 ga 8 ki yeng si ko mana ba mong ji yeng si ko 4 na divide to ya ba 8 na divide to ya masing je 2408 2616 2918 sumane pili kalo 816 example ma'am bisin bani ko sigi rule se ma'am either ka su iralan khangni ko 4 na divide to yage haragdi ma'am last two digit aroi bagi last two digit che 4 na divide to yagadamni ko
last two digit che 4 na divide tau yab 8 kina kari no ha matam da last 3 digit ne ko last 3 digit che 8 na divide tau yab ogidab ni ko मैम बेसिक ते नि को ngasi nai ne risi de odi मैम 4 gidi last two digit ka te ne ko ni je last two digit 8 gidi ke no last 3 digit ahum yeng ni ko ahum 0 8 ha di 8 ni ko 8 che 4 na divide tau yabra yai dudi masing je 4 na divide tau yai 16 je 4 na divide tau yabra 4 4 are 16 yai ko 18 di 4 4 are 16 4 5 are 20 18 je yaw di ko adu ready 4 na divide tau yade idi मैम 8 1 is 8 8 2 are 16 yai ko 8 ni yai 0 0 8 ha di masing 8 ka samane 8 na divide tau yabra yai 8 1 is 8 idi मैम 0 2 4 ji 24 ka samane ko 8 3 are 24 yai ko sumaina divisibility te se line to yai ko ekona hojik to ise 2 gi loire 3 gi loire 9 gi loire 4 gi loire 8 gi loire divide to bugi ko 5 ka 10 ga so mong mane 5 ki di kai no 5 na tragana 0 na loire ba last digit che 5 na tragana 0 na loire ga di 5 na divide to yai na logani ko 10 na divide to yai di kai no 0 na loire 0 ending number ha tare 0 na loire ga di 10 na divide to yai ko kaso lu bana te ko sidi 11 gi mung lai 11 gi na kamai to we have di yeng chi ko 1 2 1 2 1 sumaina le kalo mana 1 3 5 7 2 kamai sik to 11 gi ju pot lagi yeng chi ko digit sing je myam even place odd place na khaduk te ni ko sina even sina odd sina even sumaina khadu e adu ga even sing je plus to ro myam even di 1 plus 1 plus 1 odd kya kya no odd 2 ga ni ko masing ani je minus to no even gi plus to je kya tai 3 tai odd gi plus to je kya tai 4 tai ani je gi minus to no di kya tai 1 tai ko sigi sumaina magi position sing je khaidu o matung da plus to ga difference lo minus to ko result se 11 na divide to yabri yengani yade yadar ga di masing je 11 na divide to yade sumain lo last 0 iramadi last 0 iramagadi 10 na divide to yadu ni ko last 0 me 10 na divide to yai last 0 me 5 na divide to yai ko duga kari gumba sida sigi minus lo bani ko minus to sida मैम kari gumba 0 tare natragana 11 tare 22 tare sumaina 0 gumba sumain tarak pase kayoni 11 na divide to yagadra haidi yani ko ida 11 na divide to yu result sida divide to buda 11 na 0 divide to di 11 0 are 0 ni ko 11 1 is 11 11 2 are 22 last na minus to buda 0 tara di 11 ni yani ko 0 da masing khudi mang divide to yai 0 sida any number na divide to bose yai ko sida de sidi dum 0 tai any number da 0 na divide to budi yade habni ko any number da 0 na divide to budi yade adubu 0 da any number na divide to budi 0 tai ko adu मैम next ta board mass ne khang si ko board mass sina simplify ta uda sina rakani ko b jina kari hai no hai matam da b jina bracket habni ko b jina hai je bracket sida makhal ahum thong alai ko first bracket second bracket third bracket ahum lai ko sidi मैम simplification na chapter ro tak pada talakani ko hojikti masak tang khango ko first bracket sigi sina dino tawi second bracket sumana curly oi ko third bracket na sumaina box shape to obani mathang off lakani ko off se kaino haradi multiplication ni ko off means multiplication order 9 na lakadam ni ko masing ani sing masing je amuk plus tori amuk minus tori amuk divide tori have do karam bana hana igini have do adugi rule ni ko off gi matung da d divide ni ko division ni mathang m na multiplication a na addition mathang subtraction serial wise ta mathang manang 9 na lakadam ni ko order se myam bracket gi horkani bracket manung da first bracket namu hali ko mathang second bracket mathang third bracket mathang manang 9 na solve to lakadam ni ko
divisibility by 6 and 7 are 7 to the divide to na hin fagani ko rule ta ju rule do ni hen matam changani adu ba be haram gi hangam ne na 6 ki divisibility di ma'am 2 ga 3 ga na divide to yaraba 2 na ju test tawrni 3 na test tawrni yarga di 6 ni are 7 gi di amain hot kani ha matam da 3 4 3 ana pi re kalo si je 3 7 na divide to yabra har ga di last digit delete tawro last digit log thokre duga 2 na multiply to 2 3 are 6 minus tawro duga sidi rule ji nuai tabni ko minus 20 7 na divide to yabra si je yai do di 7 na divide to yai sumaina last digit se remove tawroga double tawroga muk minus taw sumaina dum masing je pick tri bo dum chakka dawni ko 7 gi rule ni ko sina the 7 gi rule sidi direct divide to bani na thu bane ba take to bu lei bidegi ko divide to gi je ma'am 2 3 5 11 9 6 4 8 si sing je dum khanga di yare ata hen ba khang du jai ko arai bani 2 gi di even or di yare 3 gi di plus to roga 3 divide to di yare 9 gi ju masing ju plus to ro 9 divide to di yare 5 gi di 0 na tar 5 na lob di yare 6 gi di 2 ga 3 ga na yare ko 4 gi di last two digit to 4 na divide to di yare 8 gi di last 3 digit to 8 na divide to di yare 11 na kaino masing do position khado amamam galaga plus to aduga lemhaw sing do plus to adugi difference to 11 na divide to di 11 khatani ko khatang sang tak to je ko adu bu kesul lu dabni ko si jo live ni si jina mayam question makal makal loin hot yarak tini ko ngasidi maths ke class horokan da fazana khangna ba basic sing je loina khangor sen to bani ko division da darkar level rule macha amani hagi ko division gi tricks 24 da 5 na divide tawre 5 na divide taw ya ba masing smana yeng si ko 18 da 5 na divide tawre 16 da 5 na divide tawre si sing ji yama thuna hot pe ai ko divide direct to da bida direct hot pe ai sigi value se ai trick ama hagi ko 5 che ma'am 0 olhan ji ko 0 olhan je ji 10 khwaidagi nangna ba 0 je 10 ni ko 5 to are 10 adi ma'am masing je double to 24 to are 48 loire ko answer 5 se 10 olhal asi 5 na kya multiply to 5 to are 10 na tro jodi 18 into 2 di kya no 2 are 16 to 1 is to 3 so minus 5 se mu 10 olhal asi 16 into 2 lakani ko is 2 na multiply to bane na 6 to are 12 to 1 is to 3 so minus 5 na divide to ya ba masing sing je mayam so minus yam to na masing je double to ro aduga 10 na divide to ya so minus to ni ko adi mayam si ki value se 10 na divide to ya di point nam gani ko point je hana matai le rame point yaw da bi le rame masing je mayam khwai last le hen lo ni ko 0 ma sura di point je 4.8 tare sijana kya tarni 3.6 atang jina 3.2 direct divide to do resume mayam masing je double to ro aduga point namu lore ko smana ode hojik mayam yamna maru ba topic to rasi ko concept sing loina clear oi ramane ne khale ode mayam sida square number amadi cubes square and cubes square have the kaino mayam 1 square 2 square sman ibado ko cube aina kaino 3 cube 1 cube square hedi mayam masing je samano masing je anirak iyo duga multiply to havni ko 2 gi square hedi 2 je anirak iyo duga multiply to 3 cube hedi mayam 3 je ahum lag iyo havni ko ahum lag iraga multiply to bani 1 cube hedi mayam 1 je ahum lag iro duga multiply to bani ko adi mayam 3 square ga 3 square je kya tagani mayam 6 tagadra natraga 9 tagadra si concept si degi ni yeng si ko mayam option da hena ro answer da 3 square is 6 tagadra 3 square je 3 je anirak plus to haira natraga multiply to haira 9 ni ko 3 square hai je 3 plus 3 do natte ko 3 anirak iro duga multiply to havni ko duna 9 tani 6 taroi ko odi mayam square have di mayam masing je anirak multiply to havni ko
nen square gi table ama ithok chi ko 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square 6 square 7 square 8 square 9 square 10 square chi di mam to 1 is 2 de lo yaw gre ko 1 square di 1 1 is 1 2 square di 2 2 are 4 11 ni ko 3 square di 3 3 are 9 4 square di 4 4 are 16 2 1 is 2 de ni ko chi di ma 5 square di 5 5 are 25 6 square di 6 6 are 36 7 square di 7 7 are 49 8 square di 8 8 are 64 9 square di 9 9 are 81 10 square di 10 10 are 100 ni ko do square je kya pho pha ga dam no ha ma tam da GD ki preparation to ri sing isel now sing square si 24 pha di more than enough ni ko hen ma loin easy ko 11 square 12 square 13 square 14 square si di pha do ka dam ni ko ma'am pha ba ngam dra ka su kon lek pa pham da dum thel tham yo do dum pha ba ngam ka ni ko 16 square 17 square 18 square 19 square 20 square kaisa lu dab ni ko aduga square sing je masing ji saura ga di kamai to gani have the square gi tricks oi tak la ke ko square gi tricks so hairam do ni adu hana square ji di si di pha 1 den 24 ji mam chim pha direct pha ga dab ni ko si di trick na hot le ga dam na te direct pha ga dam ni 20 square di 2 2 are 4 0 0 ira live ni ko 11 square di 121 12 square di 144 13 square di 169 14 square di 196 15 square di 225 16 square na 256 17 square na 289 18 square na 324 19 square na 361 si sing ji direct chim pha pha bi yo ko aduga cubes ta jo cube si jo ka kara fo pha ga ni ha matam da 11 fo pha ko cube sina 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube 5 cube basic oina pha ga da sing do ni ko si sing ji di khang da ba ya dra ba nga ta ni reasoning tam ma tam da su mayam cubes amadi square sing ji sin na ka ni ko aduna si sing je hogudi hojik ti hono loina pha do pi hor ehen madi mayam lai ri ko aduga basic oina sung kang khang da ba ya dra ba isam chama masing macha sing ji di loina pha bi ai ko cube hardi mayam masing je ahum lak multiply to havni ko square na masing je ani rak multiply to havni square gi trick amta habirammo square gi trick loin harakani ko cube gi trick loina cube gi tricks ta habat pongana laiti ko adu square gi trick loin phaga dabni square gi trick ai loin hajira ke 1 cube abdi 1 je ahum lak multiply to havni ko adi ma'am 1 cube je 1 into 1 into 1 1 dai ko 2 je ahum lak multiply to 2 2 are 4 4 2 are 8 3 gi je 3 3 are 9 9 3 are 27 sumai lak pani ko 4 cube ti 64 tai 5 cube na 125 6 cube na 216 7 cube na 343 7 cube se maru abni ko si phajilo 8 cube ti ma'am 512 9 cube na 729 729 ni ko 9 cube se 10 cube ti 0 hum 11 cube ti 13 31 si po phara dia re ko ma'am ado hoji si ki table se ma'am screenshot loksin bi horo du si ki table se phadok bi ro ko adu hoji tarok ti se square any number pi matam da square ji kamai na thuna pudhokani habdo adu su talo ke ko square ki number se makhal ani thong ta ke ko number masing khena bi matung ina loin lehla ke ma'am si screenshot lo bro next square trick taro se ma'am si po yara bro comment da hena ramo any number piram matam da square trick se yam thuna tawge haradi kamai tawni hadu yengsi ko square gi tricks si di ma'am yam namaru abini ko square tricks square gi tricks horasi ko any number piram matam any number gi ju yengsi makal any number piram matam da square tricks se kamai tawgani amana masing je 5 na lobe masing ha batare ko
5 na loiba masing 5 na loiba masing jina hena live heliko sigi yengsi 15 gumba 25 gumba 35 gumba exam thang isi 2 digit ngatani ko 45 gumba 55 65 loina easy ko ira live ngatani 75 85 95 sigi masing ji square taw haragadi songon hota bi da thambagi belu dini ko ina tak toise karim hona roi simpa phadru ju yani ko ira line i yani yengsi trick yengsi ko sigi rule se karino ha matam da myam 5 over 25 han ibiro ko maning je 5 over 25 ire aduga mathang de igeda ba masing je karino ha matam da 1 gi hek mathang da le masing je ken 2 ni 1 2 r 2 man men ba masing je 25 ni ibiro 2 gi hek mathang le masing je ken 3 ni ko 2 3 r 6 man men ba 25 han thambiro 3 gi matung di 4 ni ko 3 4 r 12 man iba odi myam 25 le re 4 5 r 20 matang 5 6 r 30 30 25 le re matang 6 7 r 42 4 2 2 5 7 8 r 56 ko 5 6 2 5 so man thamman ira lai ko odi myam 85 square ka 95 square ka myam habiro 85 square ka 95 square ka masing ji saujabo wani ko ira lai niyom ji hek follow to matam da ira lai duni 25 na loi lorani ko myam 85 square ka 95 square gi value se kya nam ta haina ro 5 na loiba masing ji yamna lai bani aduga 5 na loidaba masing gi jomo hawra adom ni ko any number gi okay 7 to 25 are ko 8 9 are 72 95 kina 19 are 90 okay yare ko any number gi tricks se amuk tawro si dodi 5 na loiba ira lai ko samaina 25 han loin thamo aduga masing ji ga ek mathang da le masing do multiply to ka tabi ai ko ira lai na any number gi trick se example da 24 square 76 square sumaina myam pi masing ji ekta paklo lo sim bi ai ko si je kamain to ni ha do yeng si ko 24 square je kamaina puthokani ha matam da rule ta ke ko myam rule hot pa da dum ta ge duka mathang da zoom myam na try to bu ngam ni ko 4 si je myam 4 square je kano 4 square is 16 ni 2 square di kano 4 ni ko masing je ani ni pulaga thambiu ko mathang 2 into 4 into 2 2 4 are 8 8 2 are 16 sije plus to dini ba plus to je karam mong to ni ha matam da digit ama kha mo ko koina multiply to da tarak podo digit ama kha ina adumaina aduga plus to ro 6 7 5 24 square je 576 tare mayam siga samana namu mathang jimu yengsi ko 6 square di 36 ni 7 square di 49 ni ko mathang sida masing ama plus to dini karam masing plus to ni ha matam da 7 6 are 42 42 2 are 84 sumaina digit ama kha kadam ni ko digit ama di empty tham kadam ni duga plus to ro 6 7 8 2 are 16 17 1 ke di duga 5 sumaina mayam 43 ki square je kya tagani dudi 43 ki square je kya tagani aina ramo chi ki trick je duga 89 square ga any number yai ko sidi myam sida atopa rule myam leramgani adu sijina khwaidagi hena effective over rule ni ko yamna jo laiba exam da hangdu se masing asoba ka so yamna hangoiba 2 digit number ngatani ko hangdu se mayam 43 square je kya tarage 89 square 1849 1849 hai ko yengsi 3 square di kamain thamni 9 adubu masing ani ani thamu habni ko 9 je masing ani thamnagi damakta 0 mo mamang hape ko 4 4 are 16 masing je ani ni thamu habni na 4 3 are 12 12 2 are 24 24 je plus to matam da digit ama hangan gadaw ni ko plus to ro 9 4 8 1 1849 tare ko dudi yamna live ni ko myam sina khwaidagi base method chu bani atoba method sing khangdar ka su sina khwaidagi live ni idi 99 are 81 88 are 64 ida plus to dushi myam masing sing je multiply to bane ba 89 are 72 72 into 2 di kya no 144 ni ko 144 plus to daba digit ama hangal lo hamni ko dudi myam 144 si irani higi arobe digit je hangal leba plus taro 1 12 80 ma lai ko 4 2 are 8 9 7 9 2 1
409 nate ko siji ma'am sida soibe yorongani ko sida 0 je ma'am hapkadamni ko masing je ani ni thamo habni ko masing je ani ni thamo habni ode ma'am 71 square har gadi kamaini igani sigi masing je ani ni thamni habe concept to soidana bagi damaktani ko aina 71 square ani lorise ma'am 71 square mu toro sigi rule je tum follow to ko masing ani je square je thambiro masing je ani ni thamgadabani amatang oragadi 0 hapteni ko answer lakba hore Suranjit ningong bamdagi 5941 haire angkang dagi 5041 5041 5041 ji yame ko mayam answer yam base chumambe yai 3 digit 4 digit kidi kaiso hangjo exam du hangjo hangoi ko moide ado sigi role je dum pandini karigamba 324 haina pirame khalo masing je 32 ga 4 gani haina ejum torogo hotpi yani ko masing ama jina 32 ni masing ama jina 4 ni haina ado man ejum togdiba ado dum hotpi haiba 32 gi square irani sidana 4 square chamani ko 32 into 4 into 2 ni om chamani ado mo asidi gen samani om ju lairi ko sigi ni om je 3 digit organa sumain toni 4 digit orgu 3225 ki square tawre khalo si je 25 china masing ama 32 china masing ama 25 ki square thamani sidana 32 ki square thamani aduga 32 into 25 into 2 na makhada thamduni ko ni om samani karim khena laite any number lo yabni ko ado masinga so budu singdudi khona tambadasu kaisu kanarudi ko maramdi hangju hangoi ba somajidi 2 digit ki khangadi yare ko 71 square je 1 square di 01 ni 7 square di 49 ni sida masing plus to buje 7 into 1 into 2 7 1 ni 7 7 2 are 14 plus toro 1 4 10 5041 tai ko mayam loin answer chume kon dudi masing je kari ma chawraga ju sumane loksin gadam ni ko 3 to 4 har gadi 4 square di 16 ni 32 square di kya no 32 gi niom takre 2 to are 4 3 are 9 6 square 3 to are 6 6 to are 12 di 1024 sidana 1024 thamdiba multiply to di 4 to are 8 32 into 8 sidi dum matam dum sanga ni ko sidi 8 24 25 256 sida 256 plus to habani masing ma gap thamaga 6 7 9 4 0 1 suman sigo masing di kasu di hangoi ko ado 3 digit ki ju hairaga di sumaina niom di sumainum panduni niom chamani ba calculation ji bu thura di chamani ko 3 ga 42 ga low buju yai 3 ga 42 ga low buju yai ko ado bu masing adum charokani sida di 3 digit ki di kasu hangoi ko 3 digit kumba 4 digit kumba hangaga di direct multiply to bono hena thuni ko marakta square puthokpa square mu puthorokani adu mu plus tarokani adun hena matam wani ko aduna 2 digit ki je si sing je khangda more than enough ni exam khan na ba hona ba changba sing do khangadi yaraba natro ahen mar le chawdrog je ma'am exam da koina maru exam select to buduni akhona toriba math se ma'am akhona tamiba math se karamba mongi math na haradi math se master tawna ba tamba nati ko math se master tawna ba haina ba tamba ma haibam lei aman exam khanna ba tamba ama lei ko exam selection ado ma'am karam mana pam ge hado ma'am decide to biro exam khan mana phabra natragana maths khang mana phabra hado maths khang exam di khaloi ko si khang jide adum hot pa pam jaba dum maths se haine na dum hot pa pam jaba gi dum adum da sakini exam selection jidi ma'am नियम सिंग मैम थुकाई बिरो कनी को एग्जाम सिलेक्शन जदी स्मार्ट अप्रोच ता यामना सम मोंग द खंगन होनरक तोनी सी सिंग जी मैम खंगबा याई अदुबु एग्जाम ददी हंगोय अदुना खंगबा काना दे हैप तारे एग्जाम द काना बसिंग दो खतनी को खन तक दुसे अखोना थादुबे एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग जे कॉम्पिटिशन अदुकी मतिक वांगे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग जे कॉम्पिटिशन मैम वांगी अदुना एग्जाम द तोइन हंगनबा मोस्ट रिपीटेड हैप तारे एग्जाम द तोइन हंगनबा concept सिंग लोइना नैनरकनी को all subject नि को all subject ni ne du si khona to godo class e maths tangi nate gs ki ju 8 am da nuti ki to gani duga maths ki ju to gani english to gani reasoning to gani ko loina
aduga GD je selection tawje kamaina iralan yani habdo duju hagi ko maths leire maths reasoning English amadi GS ni ko GS di mayam na mark phongba khara wana bani ko aduga maths se mayam maths se 20 question ni reasoning 20 question ni English 20 question ni reasoning 20 question ni GS to 20 question ni ko GS di mayam na lu bani ko aduna practical hage maths se 20 manung 20 iralan na phangani hogi GD course yaw matam da ko SSC GD ki special course ko si yaw matam da maths se 20 manung 20 hot pangam ni ko sida khatang mistake leire khalo 19 natragan 18 di dum chumgani reasoning se mayam 20 iralan na khot pe hai mistake khara yawgre khalo 19 18 sidi ki kaso yam taroi ko fazana class yaw matam da sigi mark se iralan na ngamgan English se mayam English se full phangbe ya sabni ni ko ida mayam khatang sida synonyms antonyms khara lure khalo 19 18 17 bo parage English di meaning aruba hangi e khalo sidi ki kaso yam taroi GSD mayam GSD akona SSC GD je khona khangdab je negative marking je 1/8 ni ko negative je negative marking je aduki matik neme ba 1/8 hargadi 0.25 ni ko kak tu je question number chumadi 2 mark ni phang tu je aduna kona question je khangdab matam da ATM tawsel ju adum yani ko hadi question nipan lalakan da siji ma'am 1/8 oi bhai je question nipan lal di kya lan gani question mari lal di kya lan ma kya kakani question ani lal di kya kakani sising je khangje question ani lal di 0.5 khatane kak tu je question mari lal di 1 ni ko kak tu je doga nipan lal di -2 ni kak tu je question ama chumadana 2 mark phangba question nipan lal kan da -2 kak pane ko aduna ma'am plus ki positive mark china yamna heli ko aduna negative marking yamna nemba exam ni aduna GS question manga to bongamba atai singje yam nemna par phoba question singje trang loina phangi khalo question trang yamna nema mi kini ko pare sia trang ahum di kya no aduga GS na manga phangi khalo practically ko ya je GS lui pa hougadwre hare khalo fajana preparation to hougadwre khalo di yengsi sidi 30 laire 45 50 question 50 di chume base 50 question odi ma'am mark 100 to phangi iralan aina hariba concept se ma'am GS haitaba mi ni ko 1/4 nate 1/4 nate ko 1/8 ni SSC GD gidi SSC GD jina mayam dagi ko aina negative marking kwadi name exam oibni ko negative marking leiba exam mark da kwadi name do oibni sina do ko exam gi tactics amadi tricks sing question sing kamaina attempt tawni haba sing deju mayam da loina class sing tork matam da loina khangala kani ko duna classing ase ma'am membership join tawsilo membership se ma'am 299 gini ko membership se 299 si join taw matam da maths se hanadagi khara basic linge maths se high level gi maths yawninge ha pataragadi ma'am 159 gi membership ki maths course tawgre ko loidri si jo hajik dum tawgini ko si ki maths course se si ki GD ki course 299 ji yaw matam da maths ki course se free da fangani ko duna hana takraba chapter sing loini yenge haraju lo hajik lo yeng yaram ni ko mayam membership yaurba candidate sing loina yeng biab ni ko MTS SSC MTS ki ju mong chamani SSC MTS ju subject mari ji loina hange maths ta 20 reasoning da 20 English da 25 amadi GS ta 25 ni ko sina mark ahum kiri tawba MTS na mark ahum kiri tawba ni ko mark ahum kiri tawba duna merit list me English ka GS ka tang khanmani ko MTS ta dia total marks 150 ni sida 130 plus phangdragadi MTS ti khanba wagani ko duga maths ka reasoning je negative marking leite ko adubu pass ti tawde adi ko pass ti tawda yade duga MTS natragana MTS amadi havaldar je sigidi cut off aduki matik yamna wangmani ko aduna khanba yamna waba thaba oini manipur gi mi khallen khaloda mi ama mangare ko kaso khaloi adubu SSC GD gidi Manipur ki vacancy 467 muki sang handaki sigi sang tentative lay uni ko aduna vacancy sing ase Manipur ki tongana vacancy pibe exam je SSC GD je khaktane ba aduna sigi exam se crack tong na hona minasi mayam karim sije mayam yamna sonba satra gi ni ko ina mark pare se maths ta 15 phangba 15 chumba reasoning da 15 chumba English da 15 chumba
GS ta manga tang khange siji yamna solaba weak student gi ni ko weak student gi report ne ina habet irise ado weak student have je ma sama phangba have je GD dadi padi gi wang mark ta salakani ba ko do ma'am aduga class yar matung da math se 20 ngamakani reasoning 20 english se meaning khangdri khalo 18 aduga GS se mayam paraga sanadre natragana hekta kawre khalo manga khange natragana GS se ma'am GS se karim iramdre zero phangi khalo ba adu pu yai ba ko 20 to 40 58 58 sumadi kya tare 8 to 16 5 58 into 2 di 8 to 16 5 to 10 11 116 ko hidi ma'am sida 100 ki hen bajidi ma'am CISF hagira loin phangani ko post aso so loin phangakani ma'am na pama post to preference ta wangna khangrani CISF khwai ham SSF pire khalo matang CISF matang IDBP sumana isana pamagi matung ina khangadamni ko sida CRPF Assam Rifle BSF sumana ma'am khale khalo khwaidagi SSF china khwaidagi wangi ko do NIA ju leidi NIA jidi ma'am khwaidagi nemba post ni ko sida pay level 1 ni sidi ma'am constable na te sidi sipoi ni ko yama nemani aduna NIA habda ma'am pamba yorom gani ko adubu salary khwaidagi pikto ni ko sina sijina khwaidagi lowest salary ni NIA panjawa ni sipoi ni sidi posai thangna ba leibiga samani ko adu atai sing jidi ma'am constable gi post ngata ni ko and SSF china khwaidagi wangmani SSF jidi ma'am cut off se 130 plus lakani ko sidi all India gi ni tongan state ki vacancy leitabni ko sidi matang CISF ji vacancy ju wangmani ko CIF CRPF IDBP si sing jilona vacancy wang Assam Rifle ju wangmani ko ado haiba posting asi ma'am phangge hab taragadi mark 100 phangji irai laiba ko si ma'am tolopti kaya na isaw chawgi haje tolopti SSF na di khwai chawrani CISF chu chawi industry te loin tarak tuni ko industry kumba airport kumba tawdini tolopti loina ayam loin mane sigi masing singje NIA jina tolop khwai pi atai leiriba posting je loina tolop loin chawe central ki post ni ma'am tolopti 35,000 plus loi lakani ko tolopti loin chawni English ki class tawgani routine semaga loin tawgani ko nongmada class mari taw nongmada subject mari taw habdo oiroi ko mayam ju nongmada pung mari amba ngamoy aduga effective chu oiroi ko routine 9 loin semaga mathang manang line loin torkani ko loin torkani sir exam preference pi bagido exam kai kai khalladi kanaba phangni then exam preference pi ba sir 150 mark score tawbada CISF select phangdra 150 na te CISF se 100 khara hen bada dum phangani ko hoje adubu mi me am je loina haire khalo 100 se 120 full lambe ai ko adum si 120 yob dum CISF phangani biralen maths ki live se 6:30 dum thagani ko 6:30 PM da live dum tawgani Lyric ambu darka tadi ko lyric ambu padra su yani classing ase falano follow to class ki material sing PDF loina provide tawani ko lyric adu ada ampu lidri ju yani ko loina complete material sing ma'am class yaw candidate sing loina phangan gani ko okay dudi ma'am ngasi ki class e matang sida loisalaji ko ma'am any doubt lay matam da comment section da mayam gi doubt sing loina hangam ko doubt sing do yengaga mayam gi doubt sing lay sing do haina ro aduga iralena mayam solve ton hona gi ko mayam yamna sonba candidate sing ju 100 iralena phangyam ni ko si concept se khangjelo class e phasana hawdu le po tawriba daily routine sing je fatana maths advanced maths yaw di ko SSC GD advanced maths yaw de ida hangdu si only arithmetic ni ko yama live ni aduna arrive concept sing loina ira laina hainaba basic tagi loin honi ko maths ki next class ti mya percentage haro ani ko si de maths ki kwadi basic ori percentage sab chapter do pai horodom ni aduna percentage sab chapter je pai bi yana bi damakta ngasi ji aina maths ki basic of mathematics plus combine to gani into combine to gani odd number karin even number prime number composite number kwadi ki pick pa composite number kari no habni chingba mayam do loina khangali ni ko 159 gi advance ki ju yaw advance ki yaw gani ko aduga mayam na Sigi 299 gi course hek yaw matamda 159 gi course yaw do su yare maram di sije free oir do ni ko 159 ji free oini karam matamda oini matamda 299 ji hek join to matamda
makha tarakpa maman hongba course sije free oina hapkani ko aduna 299 ji yaw matamda maths se khaitang si GD gi maths tang pamde CGL gi maths aduga CPO gi maths CSSL gi maths ki level pho yongna ka ge ha taragadi mya adugi ju recorded class loini yengbe ani ko live se torokhi ni ko 6:30 PM je maths khaktang oidero maths khata nate atopa subject loin talakani subject loin sunaba takani hajidi maths reasoning english loin dorokani ayuk tana morning dana GS ki class lairani ko evening dana maths to bunu mitana maths to rani reasoning to bunu mitana reasoning english to bunu mitana english sigi routine jo ip grabni ko ai membership yaw sing group amadi WhatsApp group lairi mayam du loina sigi routine sing pi grabni routine sing je loina follow torga chatkani ko advanced maths tongan kari SSC GD gi dadi advanced maths se yawde habani no advanced maths yawde SSC GD da advanced maths yawde SSC GD da SSC GD gi course ni tawrisi record class se phangdu na tra membership yaw sing record phangani ko aduga sidi orientation class na mayam loina phangani sigi class idi exam je kasu luba na de ko ira line 100 che phangba yabani mayam na GD gi exam se selection di khalle exam written pass tawre harga mayam 40 phangaga written pass tawre 50 phangaga 60 phangaga written khalle pass tawre habdo ajugi pass to di mayam thabok phangoi ko dudi yamna wagani ajugi competition yam wang aduna 100 phangaga 40 phangaga pass tawre habi mota 100 phangaga 120 phangaga 130 phangaga pass tawre haro adurga di mayam confidence so aduki mati yaman laigani aduga apama post phangani ko akoina preference wang na pi gi post to awang wa post to phangam duini ko 40 50 phangagadi ngammoi ko pass padi physical gi pass padi tawni adugo physical sel ruga su mayam merit list ta yoroi ko merit list di exam dagi khanduini ko multiple source type ki exam je sidagi sigi mark sidagi selection je pirak kadoini ko CGL gi class maths hannadei dum tawrisidi hannadei tawriba class ing je CGL gi ngatani CGL level da ta khraba class ngatani ko aduga english haba subject reasoning haba GS haba subject di SSC GD gi oiro MTS oiro CGL oiro chamani exam khodimak chamani english ki level reasoning ki level GS ki level loin chamani ko aduna sigi GD gi course yaksin matamda CGL prepare tariba singduna CGL gi course to yengbiro aduga atai subject sing GD mayam sigi course dagi loin yawbu yagani ko any all exam gi damakti yanaba ina phajana na sindo amni ko mayam ngasidi class se matang sida loisilase mayam good night orese next class ta amuk anoba topic kana anoba chapter ka loina na amuk thengna minersi mayam good night